94, Spichalski Rafal from Szczecin, Poland. Number 93, Janik Ag, and 94, Spichalski Rafal, Szczecin, Poland. Gre ga čistko neuradno, jaz upam, da bo spet za slednjim tekmovalcem padel rekord, ki smo ga dosegli prej, oziroma rekord čas, ki smo ga prej dosegli. Zato ker? Ja, ker je na vrsti Roman Koncilija. A on je pa domen. Ja, je recimo favorit, ne. Jaz držim pesti za njega. Danes mora iti pod 1.40 Roman. Jaz verjamem, bate. Potem imamo enega izmed favoritov. Ja, po moje, no? Bomo bomo videli. Ale, Aks, ale! Meni, Aks, ale! Aks, ale! Are you here somewhere? Ale, encore, ale! Encore, Aks, ale! We are calling the number 93, Janik Ag. Okay. The next one we are calling to tent is number 95. Marcin Crouch from Team Torun. Ale, Axel, ale! Smo tudi številko 96. Ale, Aks, lève-le! Allez, Aks, il reste rien, allez! Hop, allez, vas-y, allez, lève-le! Allez! Vas-y maintenant, allez, tout droit, Axel, il reste rien, allez! Allez, putain, il reste rien! Vas-y, Axel, vas-y, il reste rien, allez! Putain, vas-y, arrache le bordel! Vas-y, allez, Axel, 5 mètres, attends! Allez! Ivan Grill, number 90. Yes, Axel! Blaž Židanek, number 98. Komorek Radoslav, please come to the tent for check-in. Kaj čistko neuradno, ne? V lanskoletnem tekmovanju ekipne je Roman Koncilija, ki je naslednji najhitrejše zbil klado. Da bomo videli, kaj bo letos. Bojo je zbil Knort. Allez, Axel, va chercher! Knort. Šele začel je, pa je že končal. Zauzel. Bomo videli. Drago mi še čaka Norisa. Allez, Axel, va chercher! Aks! Noris se skrije. Se skrije. Tako da, Roman, Axel! smo s tabo. Mi smo z njim, ne? Smo. Kjeva so kaj navijači, vaška mafija? Dajem, begunje. Ok, ostali.